Ke le dumedise baratwa ba Morena yo a buang ke Lekalakala go tswa tulong ya Garangoti ya LBC. Gompieno ke rata ke abelana le lona ka makwalo a le mabedi. La ntlha re le fitlhela mo kgolaganong ya kgale ya bobedi re fitlhela mo kgolaganong e ntšha. E simolola temana ya bosupa re be re tlolela go Johane wa bosoma mabedi temana ya bosoma mabedi le bobedi. Mmadi ge a e bone a ka re balla yona. Genesis 2 verse 7. Yona e balega yana e re ke fa Morena Modimo a bopa motho ka mu a budulela mowa wa bophelo mo dinkong tsa gagwe motho a nna mophedi jalo. Johane wa bosoma mabedi temana ya bosoma mabedi le bobedi. John 20 verse 22. Yona e balega jana ya re a sena go bua jalo a ba bodulela a ba raya a re Amogelang Mowa o Boitshepo. Papa ka lebitso le matla la Morena Jesu, Morena Modimo ka le moswa letsatsi le sa tswile lentswe la gago a laage dipelong tsa bana ba gago a le rute bophelo ba nnete lebitsong le letle la yena mopholosi wa rena ke lahla sefapanong ka madi a da bona bophelo bo sa feleng. Amen. Makwalo a mabedi a re sa tso bua ka a sa tso balwa. La ntlha ke la Genesi mo Modimo a neng a dira tsotlhe ka lentswe empa he a fitla mo mothong a bona go tshwanna gore a bope. Sa botlhokwa ke sa gore Modimo a budulela moya wa gagwe gore motho a tshele a tshwana le Modimo. Haleluya. Modimo o na re ruta gore motho o dirilwe gore a nne a lokologile. Re ne re phela go tshimong ya Edene re sena matsapa go sena letsapa le le re fisang pelo. Re phela re na le kgolagano le Modimo. Re tsamaya le Modimo, re ja le yena, re phela le yena, re dira tsotlhe le yena. Mathata a simologa ge re tsena mo Genesis 2 verse 18 mo re bona Modimo a ne a tsamaya fela mo tshimong ya Edene a bona monna a iketlile mo. A bona go sa tshwanna gore monna a ka nna a le nosi a mo direla molekane yo Modimo ge a mo dira a e tla nna mothusi wa monna. Maba Satane a e bona a tsena molekane wa monna ka gore o ne a sa dirwa ka resistance e tshwanang le ya monna. O ne a feletse a le complete efa. Ka mo efa a thusa monna gore go nne le phoso e diragetseng. Efa a thusa monna go ya ko setlhare se se ne se le mo gare ga tshimo, monna a tsaya lengo a leja. Ga simolola le molema le moja se se lokileng le se sa lokang. Ra simolola go iponela dilo tseo di bang boima maphelong a rena. Ra ikutlwela go sa beng teng le Modimo ka dinako tse ding. Seo sa tswella se nna se ntse fela yalo. Re sotlega ka lebaka la sebe ka gore Modimo a na ka se tsamaye le rena re le mo sebeng. Le a bona matsatsi a ka jeno sebe se gaketse. Le ngwana o monnyane o se tsa itse go ka dira dilo tse ka ba matlhabisa ditlhong go batsadi ba bona. Ge ke ntse ke ithuta ka lentswe la Modimo le re seemong se re le mo sona re ka se bone Modimo, re ka se utlwe Modimo a bolela le rena direct. Modimo o tla bolela le rena ka dikai, Modimo o bolela le rona ya, Modimo o bolela le rena ka malwetse, Modimo o bolela le rena ka di-financial situations tse re iphitlhelang re le mo go tsona. Ge motsadi a kgana ka go mmetsa o a ba sa nyake go mmolaya, o a ba rata go mmusetsa mo tseleng. Yaanong le rona re tswile go tshimo ya Edene e se ka ge Modimo a re tlhoile empa e le ka ge Modimo a le ka gore sokolola gore re itse go ikoba re boele morago re tle kwena re kgaogane le tseo di fatlhang leihlo la hae. Modimo a e bona tabe gore ke nnete bana ba ka ba sotlega ke ge John 3 verse 16 e diragala a romela morwa wa hae ya tsetse a le nosi go tla go rona go tla go swela dibe tsa rena. Modimo na e bona taba e gore ge a ka se romele morwa wa hae tsela tsamaile ya sebe re ka sa tlhole re khona o boela morago. Re ne re fitlhile mo point e ba e bitsang cul-de-sac. Yaanong Jesu a tla lefatsheng le le ka kwano a swela dibe tsa ka le wena. Re mo ngwageng wa 2022
ngwaga o sa tso feta o re go bile di tlhakatlhakano tsa dintwa, go bile di tlhakatlhakano tsa di monkeypox, re sare re ikhuditse matsadi a COVID-19. Empa lebalo la ka jeno la Johane wa bosoma mabedi temane ya bosoma mabedi le bobedi le re gakolola gore ka ngwaga wa 2022 ke mo Jesu a buang gape a budulela moya mo go bona, a be a ntsha taelo ya gore re amogele moya o galalelang. Ge re ka be re le meago ne ke re tla re ka puo ya seng re Jesus o ne a re he was refurbishing ka puo ya sekreste re ka re he was reviving our spirit. Ka go budulela moya o ne a re busetsa go morago gore rena re be teng, Modimo o ne a budulela moya wa gae gore botshelo bo be teng go rona. Gompieno Jesu o budulela moya wa gae go rona gore re itse gore ka nnete ka se ka sa tlhole re ba le mathata. Botlhe bao ba dumelang go Jesu Kriste ba ka seswe, botlhe ba ba dumelang go moya o galalelang ba tla lwala ba tla fola, bao ba dumelang go moya o galalelang ba tla nna le mathata a ditšhelete empa Modimo o tla ritibatsa bothata bo. Botlhe ba ba dumelang go ba ba amogelang moya o galalelang ba tla bona mathata a bona a sa lekane le ka nako e ba ne ba sena le moya o galalelang. Gopola gore Jesu ha tsamaya o rile ha ke le tloele ke le masiela ke le tloela le moya o galalelang e tla ba moemedi wa lena. Le ka jeno Jesu sentsana re gopotsa ka 2022 gore bao ba amogelang moya o galalelang ba tla utlwa ka sello le khuruanyo ya meno go bao ba sa itseng boleng le botlhokwa ba go tsamaya le moya o galalelang. Ke ba bakae ba rona ba kileng ba tshwara ke kokwanatlhoko ya COVID-19? Ke ba bakae ba rona ba kileng ba tsamaya ba sena le sepe ka mo pokotong, ke sa bolele go dibankeng, empa mohau wa Modimo wa ba le rona gore maphelo a bona letsatsi la ka jeno ba fetogile. 2022 verse 22 e bua le rena gore ke nako ya go amogela moya o galalelang. Beke tse tharo tse fetileng ko kerekeng go ne go na le mme mongwe a tlisitse bopaki. Mme yo ko tirong ya hae it's a manager o ne a nna le bothata ba mokwatla, a ya doctor ya mo referela to the hospital. Ha tsena go sepetlele ba mmolella gore the operation they are going to make is more than 5 hours. Mmeo a khubama a ya go galalelang go tsena le ena ka mogare ga theater. Ke le bolella se gompieno gonne mmeo ga se le dikgwedi tse tharo o setsane ka dinao o khona le go kgwetsa. Yes, ge a dula mo fatshe sontsana a bontsha gore nnete karo e dirilwe mo mmeleng wa gae e ne le etona iseng kana ka sepe. Empa ka lebaka la gore mmeo o ne a tshwana le Tafita a bitsa moya o galalelang a mo kopa go ba le yena ka tsatsi le o tsena ka mo theater. Ba bantsi ba rona henge be le rona re sa laletsa moya o galaletsa a ke tshepe le letsatsi la ka jeno re ka be re eme ka maoto a mabedi. A ntse a eme mo pele mo a neela bopaki ke mo lebeletsi a bua ka utlwa ke bona kgalalelo mo dimo ga tlhogo ya gagwe. O ne a bua in spirit, o mo utlwa gore ke motho ya tlhaloganyang gore o bua ka eng ga a bua ka matlamo ya go galalelang. Yaanong the same Holy Spirit yo a ne a tsene le beteng le ka jeno Morena Jesu o sentsana a mmusetsa to us o re bana ba itshomoreneng a ra amogele moya o galalelang re bone bophelo bo sa feleng. Modimo o a re rata, Modimo a re lahle, ke rona re ne re mo latlhile. This is the time ya gore nna le wena bana ba itshomoreneng re boele tseleng ya rona gele matlamo ya go galalelang, re tlogele go nyatsa, re tlogele go itirela boithatelo. Yes, go bao ka jeno ba sentsane ba bua le ka melomo ya bona gore Modimo ga ayo, because ba bona the degrees tse ba nang le tsona, ba bona di qualifications tse ba nang le tsona, ba bona maemo a godimo a re a bitsa mo mankaleng a ba tsamaya mo ona. Mme nnete ko Modimo teng, moya o galalelang o na le rena. Ge rona re ikoba re boela ditseleng tsa rona ba re ipitsang bana ba Modimo, matsatsi a rona a ka boela a ba boitumelo go ya bosakhutleng. Go na le mina thoko rutlwana le bitsa the chorus ke na le moemedi moya o galalelang. Ge re ka ibina e tswa ka mo pelong nnete le rena e tla re tsena mo maemong a fetang a mmeo ntse ke bua ka yena ra iphitlhela o ka re re fitile re sa itse re fitile ya.
Modimo o na le rena, Modimo wa re rata, Modimo sa re kopang sona gore re boele ko yena, re mo dumele, re mo rate, re tsamaye tsela e a re tlohetseng le moya o halalelang. Bana baetsho moreneng ga go selo se se tlholang Modimo. Modimo ke motlhodi wa tsotlhe. Bontsi ba dilo tse di iketseditseng tsona ke mathata, ke maima ka lebaka la rona go sa utlwi le go sala ditsela tsa Modimo morago. Ke ne ke kopa tsatsi la kajeno, this is the year 2022, se letle ngwaga o go wela o senke o amogele moya o halalelang. Ka ona moya o halalelang o ke ona o tla re tshedisang gotlhe mo re pallang go tshela teng. Ka moya o halalelang o ona o tla re agisa le baagisane ba rona ba re kgaoganeng le bona ka ntlha ya re ne re sena dikutlwano mo gare ga rena. Ka ona moya o halalelang o ke yona o tla agang dikereke wa di busetsa back to the status se Modimo a se tloetseng ka sona. Ka ona matlamo ya o halalelang o ke ona o tla dirang gore le ge o ya tirong o ye ka manontlhotlho o na le lerato le monyenyo mo molomong wa gago, o itse gore ko o yang ko teng o setse a fitlhile. Bana ba etsho moreneng a re seke ra letla 2022 go feta nna le wena re senke ra amogele moya o halalelang, senke re bone maatla le lerato la Modimo tseo a re tlohetseng tsona le ka moya o halalelang. A Modimo a be le lona le nne le botshelo bo bo namileng masego le nala go ya ka